nongeye kukwifuriza kugira ibihe byiza uteze amatwi The 21 CRTV ngiye umva kuri micro ni Kim ikaba ari Time is Now ikiganiro kikugezaho amakuru y'ibiri kugenda bizengura kuri iyi mihanda ya social media ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi The Time is Now yacu igiye kwibanda kuri politike mpuzamahanga dore ko ariyo iri kuzenguruka imihanda ya social media ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka rero nangire mwifuriza ikaze. This war would have never happened, and the people that were killed, a couple of million people, a lot of people with soldiers and everything else, and the people that have been displaced and forced into other areas and other countries because of what's happened, none of that would have happened. And I'm just saying that he was a horrible president, whether it was the borders or this, he was just a horrible, corrupt president. Mr. President, You want to I can. Thank you so much. So first of all, we have possibility now to buy weapon from the United States. We are thankful for this program and this opportunity. We are thankful for Europe. They pay for this. And through NATO program, for example, Pearl and etc., we have some programs where we can have some money to finance this. And this is a part, I think, it's not a part for the war and to defend us. It also will be a part for security guarantees, to strengthen our army, to rearm Ukrainian army. This is very, very important. And it depends how much money we need to rearm. For example, the question of air defense, we spoke about it with President Trump, and I'm happy that we have now bilateral decisions and we work on it with production, American production. Nobody in Europe has so many air defense like Patriots, for example. We need it very much, and this is also about defending. President, can I ask President Zelensky a I question? think the good news, we make the best military equipment in the world. Ikaze rero nanone muri The Time is Now yacu y'uyu munsi y'ibiri kugenda bizenguruka kuri iyi mihanda ya social media ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kuri uyu munsi rero nkuko nabibabwiye tugiye kwibanda kuri geopolitique cyangwa se politike mpuzamahanga. Mu ijoro ryatambutse Zelensky na Trump bahuriye i Washington. Ni ikiganiro gishyira ku ihereza intambara ya Ukraine cyangwa se intambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasubiye Washington kuri uyu wa mbere aho yakiriwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu biganiro bishya bigamije gushaka inzira zishobora kurangiza intambara imaze imyaka irenga 3 ishyamiranyije Ukraine ndetse n'Uburusiya. Asibye gusa rero dore ko n'abayobozi b'i Burayi nabo bari i Washington. Iyi nama nitabiriwe na Zelensky na Trump gusa. Abandi bayobozi bakomeye b'i Burayi barimo abo mu Bufaransa, mu Budage n'Ubwongereza nabo bitabiriye kugira ngo bagaragaze uruhare rw'Uburayi mu biganiro bigamije umutekano n'amahoro ku mugabane. Iyi nama ije mu gihe gito cyane nyuma y'uko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagiranye ibiganiro muri Alaska n'abayobozi bamwe b'i Burayi, ariko iyo nama ntiyashoboye kugera ku mwanzuro w'ihagarika ry'intambara, bituma amaso menshi areba Washington aho amahirwe mashya y'amahoro ashobora kuvuka. Kuri ubu rero nihe ibintu bihagaze muri ibi biganiro. Ku ruhande rwa Trump yagaragaje amagambo arimo icyizere avuga ko hari intambwe ishobora guterwa kugira ngo intambara igire ku iherezo. Abayobozi b'i Burayi nabo berekanye ko hari intambwe nziza ugereranyije n'uko ibintu byari bisanzwe, ariko ibyo byose ntibyatanze umusaruro ufatikaga. Ku musozo w'umunsi rero ni amasezerano afadika y'umutekano wa Ukraine cyangwa amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono. Berekana ko rero urugendo rwo kugera ku mahoro ruracyari rurerure kandi rugoye. Reka rero turebere hagati cyangwa se reka turebere hamwe inyungu zinyuranye n'imbogamizi ziri muri ibi biganiro. Zelensky akomeje gusaba inkunga ikomeye ku rwego rwa gisirikare n'icya diplomasi, cyane cyane kuri Ukraine ikomeje kotswa igitutu ku rugamba. Trump akomeje kugaragaza gushidikanya ko kuba Ukraine yakwinjira muri NATO ndetse anagaragaza ko Crimea ishobora kutongera kugarurwa mu maboko ya Kiev cyangwa se igihugu cya Ukraine. Ibi byose bituma abayobozi b'i Burayi n'abandi bafatanya bikorwa bagira impungenge ko ibiganiro bishobora gutanga ibisubizo bituzuye cyangwa bidaha Ukraine umutekano wuzuye. Hari
hari abantu bakomeje kwibaza why ino nama yakunze kugarukaho cyane cyangwa se ino nama ikomeye bigezehe ku buryo ivugwa cyane. Ni ubwa mbere Trump na Zelensky bahurira mu biganiro byo ku rwego rwo hejuru kuva intambara yatangira. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ibiganiro byahuje kandi abanyaburayi n'abanyamerika ku kibazo kimwe. Ibi ni ibintu bitari bisanzwe cyane cyangwa se bitari bimenyerewe. Ibigaragaza rero icyerekezo cyo gushaka igisubizo rusange, ariko kandi byerekana ko ukuntu ikinyuranyo cy'inyungu z'ibihugu bishobora kudindiza inzira y'amahoro. Ese nanone inzira ikurikira ni iyihe nyuma y'ibi biganiro bitari kugera ku musozi cyangwa se bitari gutanga umusaruro ugaragara? Icyo Zelensky akeneye cyane ni ubufasha bw'igihe kirekire mu bya gisirikare, mu bukungu ndetse no mu rwego rwa diplomasi. Ku rundi ruhande na Trump na bamwe mu bayobozi b'Iburayi bashaka kumva neza icyo gutanga ubwo bufasha bisobanuye ku mutekano wabo bwite. Ikibazo gikomeye rero gishyizwe imbere ni ese hari inzira y'amahoro ishoboka cyangwa intambara izakomeza kugeza igihe kimwe mu bihugu byombi kizatsindira urugamba. Umwanzuro rero w'ibi biganiro byabereye i Washington, icya mbere hari icyizere n'ubushake bwo kuganira ku mahoro. Ikindi kandi haracyari inzitizi nyinshi kandi nta n'ikintu gifatika cyemejwe ku mutekano wa Ukraine cyangwa ku iherezo ry'intambara. Icyo nakwibutsa rero ni uko inzira y'amahoro ari ndende kandi isaba ubushake bukomeye, kutivanga kw'inyungu z'ibihugu bikomeye ndetse no gushyira imbere ubuzima bw'abantu basanzwe barimo kwigirira ingaruka muri iyi ntambara. Ngaho nguko rero ibyaraye bibaye muri White House ubwo hari hatumiwe abayobozi bo mu bihugu by'Uburayi, twabonyemo Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'Ubudage, ndetse tunagaruka kuri uyu Zelensky ukomeje nawe kwerekana ko ibyo akeneye ari inkunga kurusha kuba haboneka amahoro. Ngaho nguko nubwo byarangiye, Trump rero we avuze ko akeneye ko noneho haba inama ihuza Zelensky ndetse na Putin na mugenzi we w'Uburusiya ari we Vladimir Putin. Ngaho nguko rero iyi yari Times Now, ikiganiro kigaruka ku makuru y'ibiri kugenda bizinduka kuri iyi mihanda, social media ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ciao ciao.